Террористон организации Тима Кайхиотта баштыштахын бинонта завжы қауырабыр коттой дуын. Уйтықай терроризмын ұқмак амишын бірді феқушын котта албегаты бариш. Барат қаққанын органты амақшынадон күштіта осы бинон Тима аражынс профилактикон күшт. Жақта город администрации Шарқылауық Митарты Вячеслав фынышан котта асы фаршта ақшчак каю фалейл күшт күдімбалы автокайна сауым. Умайвалдайма арнығаш коттой ақырадон объекты дарсинады домынта күдіқышт консауын суыл. Республика Ахурады наука министр ажынты Ирина Бафи пайтта Ахурады кушындатты архайд баракканын хашкарума кайфахатсаканы. Шарыш той сынадаш синады вдишандарты амасыны фидар коттой. Ахурганындатты авдай фонс процента ахаш той ташак зинады фыцагам ама дыккагам капхантам. Удон хуама ифтон гой видеосаштарды системая ама сигнализацией. Апат организацияты ахам кушынгарштынай амбырдыманы хашсыт экстремистон армаджита парахатканын мабалазынау.